atin lish do beige na hilahigi e yishi a hilt Chai e beige lichi dayo Chai e shika a doil wolf a shode mat shika a deal wolf mat koji izi Biraha e nehil ashja adeshlil Di e beige lichi at Di e do beige lichi yilchada Bekagi yiltzod di beige lichi qad ba na oldne Di beige lichi e berahol Qad di beige na hilahigi nehena old kille do bilhe be na inhigi do aje yilu wolhigi aje yaholyanagi pacemaker do defibrillator do beige be haneigi do biraha beige bil holonigi ado bedohol naha Qad e beige na hilaha beige lichi e biye nil ado nil yago yilselko Qad e beige na hilaha beige lichi biye nil ado nil yago yilselko Nide ado bahotne ado bahotne Aholoniki Piccadilly na Dandini nede Danol beni Di at o bahane Di e ja beige na de lade at alla be benage na de lade be na de lade bie e beige na yella d'essence beige na yella benau a magnetic field magnetic field e beige na yella a nezade nede na yella Ako beige na yella e nedid a magnetic field do a yell na hatna Ako magnetic field nedid go e aten ish e yella di beige lichi totse e biye aten ish e yella magnetic field nedid go binena The changing magnetic field near the copper, a conductor, induces an electric current. Ako magnetic field nits ego e aten ish e la. Di beige lichi tsote e biye aten ish biye la magnetic field nits ego benena. Di a Faraday's law, do Faraday's principle, walye
Ako, magnetic field nitid iko. E atend ish eyla. Di besh chi totse. E biye atend ish eyla. Magnetic field nitid iko. Binena. D. A. Faraday's law. Do Faraday's principle. Walye. Ako D. A. Besh chi bahane. Besh na yitla. E nalne. Besh chi biyegone. E bitado. Magnetic field nitid iko. Besh chi biye atin klish eyla. So, back to the story of the copper tube. When the magnet falls through the copper, the changing magnetic field induces an electric current in the copper. Ako di e besh klichi bahane. Besh na yitla. E nalne. Besh klichi biyegone. E bitado. Magnetic field nitid iko. Besh klichi biye aten ish eyla. Di najoniko bahane. Aten ish honalko a magnetic field holon. With an electric current, there is a magnetic field. Aten ish honalko a magnetic field holon. D magnetic field A na yiyil. Besh na hitla na ne igi. A binana besh na hitla higi. D heinzen. D magnetic field A na yiyil. Besh na hitla na ne igi. A binana besh na hitla higi. D heinzen. D magnetic field A na yiyil. Besh na hitla na ne igi. A binana besh na hitla higi. D heinzen. Nal kaliki ayo bohonedle.